mituweli do sante n'ubwishingizi bw'ubuzima bufasha abaturage kubona serivisi y'ubuvuzi ku giciro gito mu Rwanda. Itegurwa kandi ikagenzurwa na Rwanda Social Security Board RSSB. Ibiciro bishya bya mituweli mu Rwanda uyu mwaka wa 2026 byasubiwemo mu buryo bukurikira nk'uko igazeti ya leta irimo kubyerekana. Igazeti ya leta yerekana ko igiciro ku rwego rwa mbere ari 4,000 by'u Rwanda, igiciro cya kabiri ari 3,000, leta ikongeraho 1,000, urwego rwa gatatu bishyura amafaranga 5,000, urwego rwa kane ni 8,000, urwego rwa gatanu ni 20,020. Bitandukanye rero n'ibihuha biri kuvuga ko mituweli yabaye 60,000 mwitandukanye nabyo. Igazeti ya leta y'u Rwanda Official Gazette of the Republic of Rwanda yasohotse ku itariki 26 Gashyantare 2026 yemeje ibiciro bishya by'ubwisungane mu kwivuza mituweli do sante. Ihamya ko amakuru yavugwaga ko umuturage azajya yishyura 60,000 ari ibihuha bidafite ishingiro. Iri tangazo ryasohotse rigaragaza ko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza azakomeza kugengwa hashingiwe ku byiciro by'imibereho y'ubudehe byanditswe muri sisiteme y'imibereho Dynamic Social Registry. Hashingiwe ku iteka rya Minisitiri nimero 000/26/TC no ku itariki 16 z'ukwa kabiri 2026 rishyiraho ingano n'uburyo bwo gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza. Leta y'u Rwanda yatangaje ko buri munyamuryango azajya atanga umusanzu ku mwaka hakurikije urwego abarizwamo. Urwego rwa mbere ni 4,000 ku muntu wishyurirwa na leta. Urwego rwa kabiri ni amafaranga 3,000 ku muntu leta ikongeraho 1,000. Urwego rwa gatatu ni amafaranga 5,000 ku muntu. Urwego rwa kane ni amafaranga 8,000. Urwego rwa gatanu ni amafaranga 20,020. Mu myaka ishize ubwisungane mu kwivuza bwishyurwaga ku mafaranga make, aho abaturage benshi mu byiciro byo hasi bishyurirwaga n'inkunga ya leta cyangwa bagatanga umusanzu uri hasi y'3,000. Ibi byatumaga gahunda ya mituweli ikomeza gufasha abaturage kubona ubuvuzi ku giciro gito, ariko byanavugwaga ko hakenewe kongera umusanzu kugira ngo serivisi z'ubuvuzi zirusheho kunozwa no kongera ubushobozi bw'ibiciro nderabuzima. Leta ivuga ko iri vugurura rigamije gukomeza gufasha abatishoboye kubona ubuvuzi, kongera ireme rya serivisi z'ubuzima no gukomeza gushyigikira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mu buryo burambye. Abaturage basabwa kwirinda amakuru atemewe akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, bagakurikiza ibyatangajwe mu nyandiko zemewe za leta. Iri teka ritangira gukurikizwa ku munsi ritangirijweho mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Mwibuke neza ko kubaho neza ari ugutunga ubwisungane. Twese twitabire kujya muri mituweli, kuko icyiza cya mituweli ni ukugabanya amafaranga y'ubuvuzi. ayo twatangaga mu maprive aragabanuka, wishyura umusanzu muto, icyo bitwa co-payment, aho kwishyura byose. bikurinda kugwa mu bukene kubera uburwayi. Kubona serivisi ku mavuriro ya leta, uhabwa ubuvuzi ku kigo nderabuzima,
ku bitaro by'akarere no ku rwego rwo hejuru hakurikijwe koroherezwa. Kwivuza hakiri kare, abafite mituweli bakunda kujya kwa muganga vuba kuko baba bafite ubwisungane, ibi birinda indwara gukomera. Iyo umuryango wose wiyandikishije, buri wese aravurwa, abana, ababyeyi n'abageze mu zabukuru. Ikindi birinda amadeni y'ubuvuzi. Iyo nta bwishingizi ufite ushobora gufata amadeni ngo wivuze. Mituweli irinda ayo madeni atunguranye. Ninde igirira akamaro cyane? Ni abakodesha cyangwa abafite inkampu idahoraho, abafite abana bato, abafite indwara zikurikiranwa neza. Niyo mpamvu twese tugomba kwitabira kwishyura mituweli, kabone niba ufite ubundi bwisungane, mituweli iza ku isonga. Murakoze.